Tsaliku Kripodi Hepengwadie, Sala Zori Anipituo, Tsaliku Kripodi Hepengwadie. Tsaliku Khriesedi Hepengwa Kinye, Tsaliku Khriesedi Hepengwa Kinye, O Nipu no Nkehouze. Thank you.
Kechakechü sedi po Tsarenu lelie, jiu Kechakechü sedi po Kilionu, po Thejasenuo mu po Zatselie. Jesu Christa ura Kelhousezhüü mu uko Kethojeni ni ke Bazhakese ke nise vor ke bapete ke luseya. Ndu vor ke pekrolimo ke ta timi ke Whuorie, hase vor ke penyofe Zhapu tslasna baliro ke hutiki Whuorie se lakor tsnyenu khalaselevi ke tsese pesisaya. Thea Kerüsuo ke hunu ni pu die se vor uko Thekha uko pastor Dr. Ruokuovilie Sachü. Tsali Krütanye enoli ke Kekhriesanuo Liezietsu mu eno Khrietsonyü Whuorie uko Thejasenuo keze Mechü Tsali ku sera tenye otsepe ni pu tsele duo otika bie Tsali Krütanye tsaya. Zhapu diebu ke shesodisher Zhapu tiselali duo Kethodie Kephrü eno via Yhome bu ketholese ke weu nu presa eno li Kelhousezhüü Kratsütsu bu ketholese ke sau nu presa uko petela ke chatsese ke duo eno Kechakechü Belho associate pastor musashie Miali febo eli Thejasenuo Kire no le duo je Zhapu tikabe uko tsaya.
Ruokuovilie, que c'est Kethodie pour Ronaldo, Kethodie Bazhakese. Voilà que c'est ça, un peu sorrow pour nous, que est pas qu'on Kethodie. Ni quoi Jéhovah, un capeniofe, c'est progresser qui joue nous voir, c'est dit. So pevilie mos Nuolhoutsüphrü ro. No e Jehovah nke penofese nke kizu no no vilie kiriko pete hugo pie marhapu no slie. Dise Jehovah nke penofe po Zhapu basi ketula kadakase tetsu no vodo. Mono seteki je wotsa bau ki Whuorie, porque Jehovah said to Thejasenuo, puno koki, reseka sekizuno, Whuorie ki, Whuorie la, atie Jehovah, Nkepenofe, Thejasenuo, sito. Shiro, Jevo se, Njenono, Merhau pilidi, Kapie Jehovah, Nkepenofe, Ershobo, Monsonosu, Mo no Jehovah nke penyofe motse no she apotsawe aramia me po zo mo poek Egypt no tudi sonolho zo sonolho mie ke duo zo sidi po sie ka za ke ko mo ke Krabutselie Egypt me ko tepie ke re kapie Heko gisdi, heko pese, moihebu, kemeji pi, moihe Jehovah, he punoko kepenofiki, Sachü, Jehovah tie, Pfhe renedi, he kemeji getse, he matoke re moihe, pese getseko, mehosa, sidi Jehovah, pujeke kose, Mo po bo habie mo ke ko kaza zashi mo mau ngoko sedi Egypt no he ko se parlie sidi po he se tetsa ho no Whuorie di mi tuno tse mo me fitu ku kaza ki za ho pie he tse mo hare awe che no Jehovah pie a zke不是这个人在玩噻，地不多，是的，那手边就好玩，给朋友分么子弄开始多，地就好玩，给朋友分么子弄热水多，冇那就好玩，给朋友分还给为啥，给子冇给农民，哪里冇利益有，人冇，有多弄。Nie dono ke ba chazuri ke petela nido. Shiro, jese ker no Zhapu, kakase, kasiti noai Liezietsu teno, ker Zhapu kasaya di Liezietsu chazu mo pupoke mo samife zisidi. Ukobo renano tse pevelie ke vi tsesero no Jehovah nke penyofe motsu no she awen nki no ke masa nyako separte sidomon awen no aki di ka ke seko pete zedi seko pie liviu tsazo mo popo ke zo mo samife tswate Awe no Kekhriesanuo Whuorie vajoamo, mo reklamotamo. Awe keshe krekebaki, Zhapu Khriesarüü tsmo. Mori amesamo kebaki su Whuorie bimo. Mori Whuorie bie keshime tsmo. Awe Jehovah akepenofe Pfhe setuzo. Awe no aki Kekhriesanuo tui, Diekepu pete tsilete, no kebatsu
que me sao, tegino me hosedi, Jabie Artemico, Israel no he, Punoko, qui, que ce qui se, he, que ce qui joue, mi tu notre me fiche, que tout qui joue, ce que ça, il faut pécher. Aki do prepare ko Kechakechü liro. Philippi ko tu te die kusoku die no me Pfhe. Philippi ko tu te die kusoku die no me Pfhe. Ni pu no ni ni si tu lie a ke pu she puri ni ni tu zo lie ni no ke me no te mi ke hu pu buri si li je ni pu pe nyo ba de ha puri le ni no ke me ji he deri ma ke hu pu nuri u ke pe nyo Pfhe te ji di ni zo Pfhe ko pu cha mo me lo ba zo lie si li ro u ke pe nyo Pfhe non è che si che le pete chi Kekhriesanuo Khriesarüü nieko me lumu nie me dokor gose balituo telanu aksheko ke hupuri ke thozugo ha ke hupuri Thejasenuo ha ke hupuri me zezugo ha ke hupuri me sazugo Pfhe Whuorie, uni zugo, Pfhe Whuorie, pupe vile ke viko, mo vir Krüta, mo teli ke viho niero, sukole bazhakese, nieko akinu sile keta, mo lilie keta, kiu akinu renelie, mo ngua keta ko, hasuko tsuzolie, siro non è che per noi tuo niese tu lietuo Bazhakese la Thejasenuo nieko arlir gradi nie non la che liela ani pu no ani pibade nieko ala nie non tu bazo deri su tseke tu tinguli mo vorde atopfu la hau pumo Kekhriesanuo ke ba ko Whuorie se ani ba ke lie do si le de a ke tsa ke mere do risi mo ke chu ke ho ke risi am hani ko nu puti ke hu ko nu Pfhe mereri ke chu ke ho shiri zhiri ke hu porize ke seli ke vido si le de Achepe kosia ke zaula am hake Whuorie tsilivi puobari nieko amejio ke Zhapu ke liela nieko Belho nieko Philippi ko dili ke vi mhato sede teriki Makedonia no tu ke taki nieko bishie ke hu ke kriburi Bazhakese mungu ke lienuri aze ke Zhachiemo at Thessalonica no ke bakiri nieko ato Pfhe pikese vapur bimo am hame tungu ke lie Pfhemo deri nieko zanu ke ngupi ke zubu me vipie su sali ke tuo ke Pfhe Angulie ke zedebie atsete, mose ke jiri nguliete, anitide nieko hametuo kakesoko, Epafrodita kinu nguliete, matsuko ke tengurusho, lilie ke serusho, mo uke penyo Pfhe nitse ke lieviewe, uke penyo Pfhe Puotuo Khriesarüü Zhapu Bazhakese kininu nieko Pfhe kegonu nieko Kekhriesanuo siro uke penyo Pfhe mu upu telheke tachie Zhapu Bazhakese lije Amen.
그 자철이도 뒤에서 저기 봐 해고부 하위 그 저때 부기는 Whuorie 그 저 해고 저도 비누 Whuorie 쇼 그 저띠하누 그 Thejasenuo 비누 러웨 태미에 Thejasenuo 부비에서디 그 저띠하누 디소니에 디소두 제 무 그 Thejasenuo 츠바가츠 메세 뉴뉴고부 그 Kekhriesanuo 자체리에 무 자피실이야 그자 하고 할라리 베시에 개후에 아니부 Zhapu 기니에 메도페 크리비에 루게 좀 하토 Thejasenuo 하토 베니디 Kekhriesanuo 파허 할라리 베시웨 아니부 해고 기준을 흑가츠기 기준을 대자고 세딜 후모르케쇼 메히멜로 인기 게비케소호 대자 맹우디 차 인기 기준을 세모르케쇼 기준을 기니 스케르카 게지게메니 스스차 분우 니부스 크르피에 헤츠지 가자 맹우디 차 그래도 베니네디 인기 메히멜로 아니부 너헤고 까차르나스디누 히에세모로케쇼 비에 헤츠카슬라 베시에 게비케소호 테자차 헤고부 디소홀리에 소호카차 세디 자푸츠즈 데리 아니부 테메케크라 소호서히 테자하 세디누 자푸마토노리 투찌루 조설려 먹겠지 니 테메케크라 기준을 기니 비오 Thejasenuo 너 하시 차크비에 우츠디 우부스 고리 비오 Thejasenuo 데리 미호조겠지 스세디 Zhapu누 Whuorie 시모다겠지리 니데 녀부시우 쪼녀 니켈리에 맹무디 기메히멜로 너 게히로 Thejasenuo 헤펠레스 데리 미호조겠지베 하고하 루구르키겠지 Thekha Tsali 우자 우메세 찌졸려먹겠지리 니데 아니부 너 Thejakevi Zhapi에 해고츠겠으누 해고페 때리니부 너 해고 크리아게자 라크라바차크에 하라보누 모엠 하라보누 찌졸려먹겠지 해가 찌솔려먹겠지리 니데웨 시게츠라 아니부 기차야 제도 그 Thejasenuo 그 찌띠하누 제도 르쇼라 그 찌띠하누 인가 토케르히디에 르나 프라켈리에 게체누 자푸츠켈리에 인가 토케르히디에 세디 자푸츠케 띠하누 기투 해 파스터 디고 기누리 무니푸 Whuorie 케크토케츠 하기누 헤고부니푸 Thejago 라카페수 무니푸 Yhome 하오하, Diekepu 하오하, Liezietsu 하오하, 니푸, 게 Miali 게티오, 게 Tsali 게티오, 너 해고 크루스지에 기차야. 아니푸, 너레디 해세 바모리로, 너레디 해고 누게 칼리모리로, 해고 마키푸 누누리 해게 비쿠쿠 누누, 스코츠리 겐즈조, 시게슬라 니뇨고 크루스지, 시디 해고부. Zedi Kephrü mu Thejapi hetsapeni ketsunu sedi Thejasenuo ketio no heko krujedi yer hakele Jesus Christus anu chayawe. Amen.
Pfhe Ketherü Kethodie Kephrü Baletuo Jedo Prakito Nuolhoutsüphrü Pfhe Pfhe Thetha Kusuku Kerüsuo Serapuo Nuolhoutsüphrü Pfhe Pfhe Thetha Kusuku Kerüsuo Serapuo Pozzugi zayo kakese teniko mu Ketherüshogo Kekhriesanuo zakere dienye Jehova chike Whuorie baduo za terenye ke mesa ke hupo ke hutuo mu nye hanye mapuri tselho Ziu hako hatsal hale rashola tier pieri getze tu kevito setuo tu dopola efa Kherzase mu tekotse pola Kezhakinie pier rashotsuo Siro nye ke jo vaketola mu do pupie ke pumala rashotsuo Hakim he nye zat nye la tison he ketengur rasho minu tepie rasho ketze zao tsepie Jehova rasho tuo tison he keter rasho musu kekri rasho shiri hau ha tsetuo Siro zadu donye zat nye Nyem hato jesa ke rio se hatzal hale rasho tsepe Jehova rasho ketzenye heri nyeko ke mesa ke hupo ke hutuo munye sen heri hato puri tselho Siro sekol hatzal hale rashola tu kevito tier pie rigetze tu donyo pola efa Kherzase tekotsela Kezhakinie Medopo nyerhaketola se roto tsutuo Tisonye Ketherüshola Musu hatzal hale rasho sheri nye seko mu kekri rasho Sachü tuo hako bete kunyo kemesa setuo Nipuza no hasekeler ko kengule tuo jedo chale tsasake tago dikon go
uko makingu kili kola pete she thali di ketse tsali tsali do Baprilaliervi. Chia ke pesi ke sati khabe uko ke hunu ke thufa tsaya Ukelagelio Khriesanuo mu Kethodiezanu ke nisedi pete ko ke lusiawe Je pieja tetanye eno Kelhousezhüü kejie mu enoli medasanyo unye ke Kechakechü Kekhriesanuo ke nisedi unye pesisya siro nye vorbarova po nye pe jeri Thejasenuo O Sunday school what ye pida bichi Belconi no va de ha nye pe jeva la levi Je pieja tepfenye eno niko salie Liezietsu mu enoli naro unye ke Kechakechü Kekhriesanuo ke nise unye pe sisya nyeri vorbaro nye pe jeri va po Thejasenuo Kia bade nye pe jeva la levi Je pieja kerenhe eno zavilie keshije mu enoli avitoli unye ke Kechakechü Kekhriesanuo ke nise unye pe sisya nyeri vorbaro nye pe jeri va po Thejasenuo Kia bade nye pe jeva la levi Kechakechü ke ba eno virien Pfhe late Ruokuovilie mu eli villa tunyo kuve late pon mu enoli jeseni kuve unye nyofa je pieja kere tenye kinhelo bakere kenyeki yasao kinunu ke Kechakechü je Zhapu mato haula chabaje Whuorie Kechakechü lessa ke progo tijem hato final exams kasataketu kola chadio beteko kesiawe potiliro thevati bapengu Whuorie nipu zadu eno kotio richa associate pastor nipu diese ke zasadio ke tsatsabadi beteko lavor ke penyofa resho mu thejangu prelie tienda nieko pije Chia Zhapu ki nyebu ke shisodi la share Zhapu ti se la le dio Kire Miakra Pfhe Maleate ko Kire nalie se she Zhapu tsali po Khriesarüü ko ki Zhapu ti khabe uko tsaya
Niebu no
Pfhe Diekepu mu nipu he Kezhakietuo la puti kapie uko pastor Dr. Ruokuovilie Sachü tsaya. Jesu Christa ura Kelhousezhüü kenise pete Kelhousezhüü ugo peteri ke Thejasenuo di nipu Thejasenuo nipu Krüta Thejangu ke liye soko sedi uni mu unumadi nipu Krüta baketse peledi nipu Thejasenuo ndu kise ke bakeriki sededi ugo ke Thejasenuo sedelie Miakra Whuorie nipu Zhapu Kezhodie Kratsütsu nipu Krüta Kezhodie Thejasenuo uni ke liye nipu Kekhriesanuo diuko keze Kephrü ke liye hakola pete Pfhe mi pete ko Whuorie Zhapu kesala niko pete Pfhe ketsedi pesise nipu bu Zhapu uko pete uko keze Kratsütsu nipu Krüta nipu Thejasenuo ketse haunu ke niba ke kuba ke sorba ke zekeviba nipu thaza ko habu petegi badi uke lu nipu mojunu po Thejasenuo di Whuorie thena ke uke chamu uke mengu ke Thejasenuo ni ke lishe siro ke Thejasenuo heu hegelishe mi peteri ujengu pe vi ngu pe je ko wade mo ko ke Thejasenuo ni pakra Thehe hausa pakradi nipu Krüta mu ke pakrovi meche hadi leba uko chedo nipu dinu legata moza ayo posa se ke pusna chedo abulie shirt how clerical shirt sekata hauliro ABCC uko gaun se di hari mesaya deri puti kropunu clerical shirt how risedi povunu ke krapo bagetsa mu license ke se ko laliro gray color mu ordain ko laliro purple color shidi shirt tsasa di Yhome ko bu se uke penyo fa Zhapu tsili ke vi gaun se di tsili ka ja hathoso ko se tsili ke vi vodi Zhapu ke nyenu su pucha ke kri ke tsupu ba there is shiku ke kri ko nu mor shodaliro hauri seli ke vi tsaka se achido se di uko mojunu Zhapu tsu di tha puti gropu nu how shirt how risedi Zhapu hatho tsaka se tiri nide deri uko metsubu Kechakechü mu sedi kachapusiya nipu Thejasenuo bazolike ibriko tuthe kerekenye kusuku mefeteta sala we ke Thejasenuo kasalike ke krilamuna we bie kenye wali kelho ke di review nguli katala sidi we uke penyo furu mu po Kripri shady, buon nigate yetu, chili duke. Uke lunu, hakeme yetosa, gidipo dosi. Mbunu, abunu, su tupie, leshipunu, tsutua ketshe. Mori lepie, batu ketshe, no gidipo di letusi. Ake dipo di letusi. Ogo ke dipula ki zunu lubayasi ki di ki ti soza hauri ngula yesi lukeba potapula ke dipu basi ti soka sapu ngukeli la lukeba zome ke vika soro ngukeli la lukeba zome mo potsapu nidi ogo ki zahanu lubasi ogo bu ha ha kwa ha le tupie Zutu ke tshe mi peteri pocha ke kri tse pa pocha po lapo po ke tse se prepare le vimeche puti kropo no ugo le ke tse mu pu ke tse kizunu ke me yetosa moria kizunu luke basa pa ke me yetosa uke penyo fala ke pelela mori Jesu Christa arhakeliu lanu luke ba su kemiye tholie ke tsuri leto
puto musoseri ke puya deri puti ke kranu ki zunu ke hekere ko reality ogo tie ke phuma ki zupunu luke ba pha ko uze ke perhi phir ke tsitiki pha ko ze ke se ke tsitiki luke ba ke pele u ke penyo fela Jesus Christa arha ke liu la lubali ke tse phalle sokori z rakramodaya uke lunum hakeme yet those well luke ba su ke me yeto su po character su tsepe vili ke to muri su separli ke to we kitye zeke seya ke tsokonu u challenges ko fakere kere zeke seya ke ja ni u ke lunu voya ke tse puti hakonu nu fakke krike zeke seya ke tse hakonu nu u ke lunu fakke me yeto kiushi ke tse su Khriu paria su ngupe kraku paria uko how lady tisonye uke lupe vobaliro uke lunu hakeme yet those ke dipusi ke su rakrape sulito ibrigo tu tekere ke nye kusuku me fete thanu ke teje kapie nipu zbazo like pu zbazo like ke krilamun bi ke nye wale ke lo ke di uke penyo fe se uko tsete kapie uko ke lugi tsete ige tsupu renyeda likelho pe kapet zwa likelho tewa likelho papuri pubye pe shwa likelho ke di revie kinyi pu se uko tseke tala uko nyipu tejeba like ke tsu polwe pusa uko nyipu teje chakrie uke penyo fe ru di por shobake pour ru di por shobake Jesus osiri pusagata nyego kelunu hakeme yetosa uke penyo fake di mu pukime to fakelie Krisam hakenyu Whuorie Jesus zeker tsaketsaki Jesus puki pusagata vodi mvieketuyo mviekabako pete zewalie sidi Whuorie ashijimie tsadat liche idi Jesus puki pusa hakeme yetosa uko lebaya ketsuko ki me yeko ketsupo uko ke lunu bagetsa uko susa ngulito kusoku kere teta nunu me fe punu mohosoliro nyeko bieli ke vi tu ke merie chuzo ke ba zibui mu tedzike zi cheke ba rekrie repfe ke ba Siro ketsu ke ku Pfhe mu pudie kepu fesi pudie kepu Pfhe ke sike pubu ukoki die pusa hetanu umejimelo prezo hanu ngukelie uko hakenyese ke medzike su ngulie ke tola se ke weu mu ke tola se ke sau ke tola se ke weu nu uke penyo Pfhe penyo voliel hoketsa que tout le ce que ça nous que penyo fait penyo Whuorie vigeta su puke se ngulie mo haulanu uko bu uke penyo fait tije ba mo sho que su puba que uko su musali do chili ken ze que su Jesus Christa ginu cheke se nguli ken ze que su Jesus Christa ginu cheke se que tout le ce que we nous penyo Whuorie ken ze que Masa Kechakechü ko ngukelie tiki uke penyo Pfhe pubu pu jiri me hogetse kasemo mori pu uke penyo Pfhe Whuorie mosa zeke seke tetse kizutu su penyo Whuorie ken zeke su tsese uke penyo Pfhe temye ke upori su penyo Pfhe su bieliro sheda zutu ketse puse bieli ken zeke me holi ken zeke reneli ken zeke sokosa bie tse meho reneliro shedadu ke krilamu no ke penyo Pfhe masatsi ke penyo Pfhe mu temye ki pumanu tugeda slau ke penyo Pfhe ke masau penyo Whuorie ke tiki ke shie su condemn tse wada ke su pejo wada ke temye puli ke kunyo zo shiri ki zutu su penyo Whuorie mori su gi Pfhe liro ke chekapie pova Kechakechü tejoba Ibrigo dienu, ibrigo
lesa dau dienu mohosaliro mechonu felhabie reshuki mechonu felhabie kaza su mechonu nur hade Jesus Christa Calvary ginu shekesa bu Calvary ginu ugo pusutsi shekesa su zedi reshuki felhabie kaza suri mechonu nu rahageda su ketholesunu ugo ngulie mo hau zemeta ketholesike weu kelhu mu ketholesike sau su tsika sakasa bieli gen zgetse me holi gen zgetse renli gen zgetse su jiwe me holi vigetse penyoli vigetse renli vigetse chakraso wada getse chakesese wada getse Jesus Christa ginu mu kemeje kasa wada getse su pu reseu wetie tejatsde kekrilamona Jesus Christa seulanu Jesus Christa ginu mu kemeje mu kelilanu suwe tejatsde Kusuku me fe kenye, nunu me fe digi me hosaliro. Deri nye ko Zion ki zutu keri kepenye fe nadiu, digi Jerusalem, mu po dilimye, prohule ke lo, ker tsofdi, vor ke ngu ke bau nu, vorte. Chiu digi uza ruli ke ta. Penyu liye keri ko ke hunu, siro timye pette ko, nye pe pike tu, u ke penyu fuki, mu ke me tomye chepe vi, Tsisali keta kemye tomye rupfuko. Tie Jesus Christa ginu, Jesus Christa pelle ke liye punyunyo ke liye su Jerusalem, tigi kelhu ke sasu nu bhageta. Musuli ro tigi dili me temye tenye, tigi dili me tenye ke zedi chili tsidiu ke penyo futse, por shuke ba, su ko donu bhageta. Salanu unni ke liye, Mori unum nali morsho ketsa, Kethejipie, uke penyu futsu morsho ketsa, penyu ke liye kerieko, Krista gino, Krista, uke penyu fenyu nyotsa ke liye. Muke me Jesu, muke liye, temi mitsa ketako. Uke lu sedi, uke penyu fetejie morsho ketsa. Uke lu su lanu, uke penyu futse morsho ketsa. Tigi uza tupye zikata lanu, uke penyu fetejie morsho ketsa. Unnilie zikata. Unum limor shoketa siro ditsi diko kasaki liunu tedonu ketau jisuki siro abel je ke gepie vakeshuki die viko kete puya kaja po poki vorbate abel mu kain unye je ugo katole shake wunu mulia abel je kirikito lese Kirikito tu te die kusoku kerenu mohosaliro. Kainwe abel du krikawala puju uke penyu fuki kravo baketa uke penyu fe sedi abel keto. No ke dibu tsumata. Mo haunu inshezu je inshezu krakesfe vora atoba keta su temeta kepu lietu bade justice. Tetunum hatsekesa su chavor bade. Kekrilamu no shizu kerirope vokewa su tie norishi morshode. Kepuli morshode. Dere hanu tukesha su temeta. Jesus Christa kinu ke voru we ke zovakelie. Muke mejie ke zekevi reconciliation. Haulanu tie uke penyofe teje kete. Uke penyofe shu kete kepelenu ke lunu me hosoliro. Kepulie keseme seunu. Tetunum hatsa morso ketsusunu. Ogo pfemu pile kenzo ketsusu uke penyu punyu Jesus Christa ginu kapio kotsakesa. Abel jiu ki vikwo ketsupo musu zemeta Jesus Christa jiu. Sunu ke jova kelie kezeke vi reconciliation su baketsa su uki vorde ketsa pusa. Jisue tie ogo donu pwe mediator utsaketa. Ogo donu po mu uke penyo fedonu tadi. Tie punyunyogo Zhapu ketsa, punyunyogo okilu ketsa, mesade krakamasaliete, apu kraliete, ajie kapie krakamasawade, po pfemu piketu apu sunu pfemu piwade, po pedro sali lode ketsa. Temiko upuri Jesus Christa peleke lieke. Muke meji hau mulie keta, sulanu ubu uke penyo fetejili morkesho. Uko kipu
OK penyo fu resho fekiu temye zebade idi ke tolese pusa Samuel Kerüu tu tepengu kusuku ponunu ke kenyeki me hosaliro Philistines ko Israel ko penno wadi OK penyo fu resho fekiu sese uko kedi tsunu voda Ugo Israel mi ko hause dil hupe zili ka ba thajanguli ka ba kuli ka ba susi ngudi mula tau ko pespen ke tsa ugo Israel ko uke penyo fu sho fekiu se di ugo donu tu ya ke tsa su se ugo donu voda ru uke penyo fu ugo pespen ke tsa ugo peka peru wa ke tsa tepe tesa ugo donu pa ke da ugo ker upu tsanyo ke lunu sikmo ugo donu vor ke da Ugo pichumi ko ke kilidi how kapie ba sari krimote se lavodi Israel me ko tsuwa morsote idi ugo Israel me ko bu su pie lavoda Polwe Korintin me ko tu te puo kusoku diemu sorunu pusaketa ke teje kapie ni putlie ke krilamu na tie ni ko ke lunu ha ke vivor ke te zavor ke ni ko pe pe yu hasi te zangu ke li hako Dili ke view niko donu zumu tebage dala idi pusa. Tiao ke penyo fe dili ke view. Tiao ke penyo fe hasiu. Timi ke lunu bage dala no uke penyo fe teza. Timi gi vorge da. Mutiero sho fekiu nguli samo selye samo di bage tsa Philistines mi ko ke lume hosaliro ke kashiri ka ke tsa uko ke lunu vor. Dere ti Jesu Krista ginu nguke liye nguke meje nguke liye. Tie dili ke view u donu ritsli bagatala establish tsli bagatala isi su u ke lunu bo Miakra li bagatala tezang u temi ke lunu vorbade mu tezang u ke li ko su ginu mu ke li zo u ke penyo fu ginu parket su uko ke vike kununu mu li bagat vi purimo kusuku me fe pengu nunu me fe tenyenu mo hosaliro Nye korotsa ke tau meliewa molike tula nye kiriliche ke krilamu na sokoturi ki dzunu uko tarhokesu diezem ke tala redaliel hotazo ke tolese ke weu nue uke penyo fu puo temi rotsa ke tsa puo shidze ke shimi ko mosanyo ko ke luginu kretami ko ginu temi rotsa mu su zeli ke mozo shiri Bazhakese liro Renedi sili makata, renedi zem makata, suzo shiri pushishare tor liro, tigi nuke tekese, musu liro Jesu Krista puba. Pfhe sidi nyoko su lielie meda, renem meda, su zem meda liro, nyoko menyo liche, nyoko kiri liche, nyoko haunu, po tezanguli moda dumu ketse, sidi kepelemiko, chata keba, haunu uli vi. Ogo tienguli keba, Hauliro bike nyewali kenze kete Hapuri po pekawali kenze kete Suliro uke penyo fuke di uke penyo fuke krie Katolese ke weu nue su temye ze temye donutu kete she temye melunutu mo Resho fekiu ze di temye zetu kete zo De tie Jesu Krista ginu su uko donubade Nzeba azeba akelunu mu nkelunu suba Musu hakipuri bikele wali kenze, su hakipuri pekawali kenze, idi pusa. Uke penyo fe kunyo punyo Jesu Krista bu kepele mi kozeli tu di vor ketsenye, po hako keshime hoto idi pu. Mu bikenye wali ke vi pekawali ke vi, so ko pe te pekape zwato. Deri tetotse meti takili kwa pete zebodi teleka chachie. Uke penyo fe zedi Diekepu, Lugetzunu, Lududatuo, Idipu, Uke penyo fuke diunu, Lududatuo. Tiogo Kethejese ke penyo futsu getsa, Potake me yetu, Ugo, verse me fe tetanu muliduo. Salawe Ketheje Kasilike, Kekrilamone we, Bieke nyawali ke lo, ke di revipo, mulikatala. Bieke nyawali ke lo, ke di revipo, mulikatala. Sidiweo ke penyo ferru mu po krepi shady po nikete lieto chili to ke o ke penyo fer krepi shady po nikete mo ke penyo fer po nikete mato suwe ke dipoga ke tejepie po tsukete po shokete po diezekete
Mutio go Ketejipio Kepenyo Futsu Ketsu, Kidi Ketejipio Kepenyo Futsu Baga. Kekrilamuna, Ukepenyo Fupunyu Jisu Christabu, Tie Ugo Kelunu, Ugo Kediu Cheketsu. Tio go Tazapete, Ukepenyo Fukinu, Vorketsu. Kepelemikola, how Hakeme yet topuwe. Ugo Tie, Ukepenyo Fu, Nyunyotsuya Kejako. Jisu Christa. Peleka mo miela how pataza mo livi. Moritaza how nguli ho. Deri Jisu Christa peleke like. Vili tuo ketsa rakakesasake. Uke penyo fatejie, uke penyo fakripri ludi. Pakipri kadal ho ketsa rakakesasake. Uke penyo fatejie di luketsa. Biekenyeli kenza ketsa pekawali kenza ketsa su kranu luyakeza. Su kepelenu Huyakaza, Pakipuri, Kataligan Zerketa, Ugo Ketejini Honu, Su Rakrapesu, Su Legasasake. Kizunu Seyeme Hosaliro, Ugo La Silicara Tosa Israel Mipo. Israel Miko Katolishake, no Mohosaliro, Ukepenyofu, Gozesituo, Seyekatsuyopuzo, Deriukepenyofu, Jasutuo, Anyako Zetutuo, Anyako Kawalian Ho, Nyako Adiazenu to Lieliro. Ama kipuri nyoko kakeme rewalilo. Tie ugo tezetesego per mehobaliro uke penyufa hakipuri Israel me kawamo. Ugo Prime Minister Benjamin we puse geta Israel me se miracle ye. Mu Israel se miracle zo. Uke penyufa to po sesher se geta po yasitu geta kakese seye puzo. Ugo tezeteseren ba wishiri chedo ki terhezekori rennesliro Israel miha kikim hidi hu kikim hidi matcha kikim hidi ukeseli bamu ketsa ugo sokosori mulido seye ke kripo ugo chimeli ke puya kaza America mi ze ugo puya ugo 1954 ki ugo former chief justice pue pusa ketsa America mi Ze predi Nyapuri Katholiseu Ugo Kelhunu Tumo Geta Pulikan Zazoli. Seye Sedekilie Mori Temiko Lupar Geta Papete Ukepenyo Fuginu Sedeketzo. Christamie Gidze Christamie Hasiubu Kekasebaya Kaja Seyu Idipu. Mupoe Pusa Geta Americano bill kopete que vi que show pepia que já pete hasi pete o crow putanyo o que penyo fa pelle que lie suginu tslie que te suginu separ que te bible ginu separ que te supu ugo freedom of belief freedom of expression dignity of individual sanctity of home equal justice. Hakopete Bible nu par ketze puepu. Temie ke krie ke ngumejidi luketze. Mie pupu ketze ke lu ke hero krie ketze. Kikru ke masa kikru ke penyo fakasa ketze su krie hu ketze. Pa hakopete uko kinu. Uke penyo fa kinu vor ketze pu. Pu shidi pu diethalanu dikeme yepu pu se ketze. I like to believe we are living in the spirit of Christian religion. I like to also believe that as long as we do so, no great harm can come to our country. Christa mi kepeleunu lutuo ketsa apelezo. Mo apelesa ketsa ogo Christa kepeleunu lubazoli kelishe. Pakere purivor America mi vawali lo ketsa puepu. Seye ke huburi o kepenyefu ginu takilia. Miali uzoshiri ke huzoshiri o kepenyefugi takilia su hakipuri katali genze. Su hakipuri tatsatali genze. Jiswe pukemetsu mechesuzo. Temiko hupuri Thejasenuo nu ukitsuliro su talilo. Deri chikreginu ukitsukeli mie sokwe tireti kekere vorzoshiri talito. Jesu Christa ginu u kitsukeli. Jesu Christa ginu u kelusu tsukeli. Israel mi ko Kelhousezhüü mohosaliro ukon hatsanu ketu tiki uke penyofu ki mububu kinyegi ko tsata. Tevagi mi bubu uko tsata.
uke penyofu chatasu mejitu ketziche uke penyofu chataunu to Whuorie Whuorie Zhalie seye Kekhriesanuo pennelie uke uke penyofu tazapfu to oliro Kethodie la Whuorie ke uke penyofu tazapfu di ludo oliro Thejasenuo nipu tsakese nipu punyo Jesu Christa ginu ungu meje kese haur kramada yike haur kramaketa nye uko kadazodio haur kramaketa nye uko kadazodio Kikruri kadadio seyuri kadadio Kehuri ruodadio deri Jesu Christa ungu ke meje haunu takili che uko haunu talivi America mekelu 9/11 haume yepi uko Billy Graham ne faki ke tsodi ke dio ke penyo fam hakere hai ke tsubu themi hako themi ke vimi innocent ha polisi ke mo hako ha pen pe ka pe shohi watamu we pusa ke tsa di dunya le sakinu no o ke penyo fala zanu ke chatsi hedaje ke todi pre hedaje di pusa ke tsa o ke penyo fe po o di nego sili ro di we pe shede mu tsa mo ke penyo fe tie le sakinu no to da Kethodie was prasamo ketanye temye ke krikengu meje ke tsabamode ke dukri ke tsuto chude nyukuto po ke tsewa temu ke dipo meresali vitumu ke tse sedi pu uke lununu uke penyofu bamo daliro Calvary butie teme ke lu haunu bamo daliro uko tie bi ke lewali ke tse ke disu uko ke lunu ke basu bamo dadio Dere Jesu Christa ke peleunu talieli ro. Jesu Christa ungu meje kese. Calvary how ship yetsa. How kreprinu lutu zotu lutu lieli ro. Hakipuri tachadali kenza. Hakipuri kadali kenza. How nu tepfulirvi. How nu michimotozo di talirvi. How nu tepfuseri talirvi. Utu oke luri lesake. Mi pupu ke tse utu oke lu lepe shevo saliro. More tiedze ke luko ke rikime ke luko lesaliro. Christa sikelie modze sikelie she me hosaliro. Christa sikelie she ke lu viso ke tse unume ke tse mi peteri putunye. Tedze tesenuri uko sokori prelia. Christianity ke pele hawe ukro putsanyo ko ke lu tseke diwade. Uko haunu uni torverso ukuritie uko nilike ukuritie uke penyofe tejilike nduker futsanyo ose yetsuke digase su tiri uko ke lutsuke diwali viso tiri uko su nu tajafali viso suduri hanu ke lumiko tajasu fali viso uke penyofe tejimorso ketse uke penyofe tejedi luliro ke ni krikelie ba ketse Paul zoshiri pusa ketse uko Kethodie ke prefer preside Kire nu zoshiri Kire nu zoshiri ke chukel hutse ketse nu zoshiri ke tsof nu zoshiri a siliede ni pu ginu sikelie ke tejese ni pu tsese ke terhemere bari po uke penyofe teje ketse po ke ni mukelie Kechukel hutse ketse nu bazo shiri po ke ni mukelie ke teje pio ke penyo futse kese ubu tie ke lu hauzo modi shedze ke lupo sa mudi Whuorie keza mo ke teje pio ke penyo futse daliro tigi ke di mudaya tigi ke di ledeya ke teje pio ke penyo futse moliro tie ke lu rabi tie vinya vira rabi ledeya ke teje pio ni putse kese Paul wepo ke teje pe ni putse ke tse mi po pese pe me ke tse ke diki nu to ke tse tiko nu zoshiri ke teje pe ni putse ke tiki po me jigoro kra ke tsu mo na tiki fodi ni putse debada ke to sokoro kra ke tse u vision nu broaden so ke tse tennu kem ke ni sevore ya ke tse ke teje pe ni putse ke tse ke lue u ke pe ni fubu po banu baya ke ja u ke lunu uke penyo fubu kike tsu tabu nu pomor shushi ke tsu sunu baya uke penyo fu uke lunu po batu nu badaliro unu tsikar nyo ke tsu unu menne ke tsu ke Krüta ke tsu su temi ke lunu Whuorie uke bu uke penyo fu uke krie muke meje
punyo Jesu Christa ginu se ko ketsu rakra sulanu o ke penyu fa thejebanu ketsa o ke penyu fa o ko kipu ketsa ke krie o kiti kinu nguli ka zade ngukelie sulamo ke je ke meni ngukelie su kiri Jesu Christa lanu nyeko nipu thejebali che ke peleulanu nipu thejebali che ke krilamo na Jesu Christa Calvary ginu Thejasenuo pette krunye ko ke lugi chur ketla idipu Jesu Christa Calvary ginu khe ungume jekasa haur kramada li ro khe oko hakakra oke chuke lutsa zo shiri oko ke lunu ke ni krukre ke tsu bamoda dio Jesu e pusa ke tsa nyeko arakra tu leke tula nyeko arakra tu leke tula nipu heu hije idipusa Eucharist. Mu Eucharist how mohosali ro Greek me dienu bu Diekepu tse je se di ke metsu Eucharistia thanksgiving nipu thejeba ke tse Eucharistos thankful nipu thejeba ke tse Charis nipu theje mu ke meju o ke penyu fukinu mu ke lie Jesu Christa ripush ke tse nyeko arkratu leke tula nipu he hau heba zoli je ke se nyeko Calvary ginu tsuti ke se mu ke meje haulanu ke theje kapie nipu tsi bazoli je hau ginu ke pele krukre ke tse vordo hau ginu ke ni vordo hau ginu theja vordo hau ginu ha pette pepiketo su vordo Uke lunu, uko Jesu Christa ungu meje kasa surakramata heke. Mu Jesu Christa Calvary ginu ungu meje kasa haurakra keta she. Uke penyu fatijeda keta she. Uko hakakra tietseli ke keta jiri seritsupie. Uke penyu fatijena keta. Di nipu nonyo Jesu Christa kasa liro. Uke vito kapia atsa liro. Akidi ake lukasa motuga. Akidi ketheje haprosedi nrshomotuga akidi ntazake vigo kalapie nrshomotuga ketsa timike lunu sokosa vorda do uketso ketsa sokosa ukelunu kraku vorda do ukeche do nipu he nuke pekrotu di kesepeba peteri holanu ukese do zidi vorke pekro preba nipu Calvary ginu punyo Jesu Christa bu upusutsa kesa haurakra ke sasuke nipu ungu meje kesa haule ke sasuke Calvary ginu puje pekru ke subu nkepuma akepuma kraka masakelie mu ko bu punyo nyo totsukelie bike nyewali kenze ketsa pekawali kenze ketsa mu ke meje ke dibo sedi ugo ke lunu tsukelie sulanu tie ugo tajab fada ketsa rakrasuke nipu Thejasenuo me nipu Kechakechü me nipu Kephrü Luzemo me uchaka sapie nipu tsake oko pete si zidi puti dobo Kechakechü ditsudo Kekhriesanuo puapu Jehovah. Ntazake vigo pete nyu Jesu Christa Calvary ginu yugo pusutsu kese muke mejenunu muke Liezietsu. Jedo nyu go ketoke ridinu yugo kipu kese Jesu Christa la forka moche yugo bu kerkra he hau Khedi Jesu Christa yugo mumeje ka sokor kradi ke pekro nreshutu di bukese pato hau tsutu di ke seliete ke nguliete no yoko zebadi yoko krusuje yoko mi pupu ke tsu
tsaka sasuche mi puribu uke pumanunu hau tsumu priwa hiche deri ke jova kelie nguke meje nguke linunu mizugi ke pekro kelie no ke kru kasuche jisuza no chayawe amen akezenyo go jisu krista bu ke meje ke se nunu ubu uke penyo feze ke zevila kelie chilie Jiu puginu ditsi dekho ke sapo chikeli hau nu ubu ke phuma ko vakelie siro ka chache ke ri shidze nikeli hau rakratu leketula nipu he hau khasate nipu he hau bu uke penyofa kitsa tie mu thimi kitsa tie ke dipo hiliamor shoshi ke tsa rakrali ketuo thakeshepu sala ma hau ke tsunu we uka ke sapie uke penyo futsdi poker sho po diese ke tse ke pele mu rofaki tsatie to sasake to ditsi diekepu tsumor sho uki kru ju uke krimi ko ke te ke guse ke chaki kru po chutuo ju utsu nyo tahita ropie nipu ke khrie mu po disenu sesher ke la ke lie che prili ke to ke lenu we ma hau tsumor sho Jisu Krista uke kelie jiu potemie pete pusutse shekawala kelali ke moko ze mehodi ke mieto ke luse ki jim hoze Diekepu chilituo mesakemo dietokemo mieketa nufnuye mu sakemie ke krikori terhiese uke laki liu unye pu Jisu Krista tsepesasutuo hahau tsumorsho Nipu nu upete shezere prete selake krie nguke meje se hunyuho Khriesarüü hunyuho lacha kechakene muri nusho ke huponuri hunyuho varakra ju hunyuho ke Thejasenuo nipu diese chbalituo hahau tsumorsho Renyome nedi uke joke muko ju vajo vamuke wako ke phumako prawadi Kristaginu uke penyo feze ditsi dikokelia hau kakeme sapie balituo muke meje muke kuchali morsho Krista lavor uzeli ke mochie jas chipu ki rabi uke pele upie balidi poke hu tekerorie ju po Zhapu chbalituo po Kekhriesanuo hau tsutuo uko Pastor Dickens miko haki share litumo Sche putiu vortoliete pue petakili ko ze machutuo di kebalie sidi pusheu koki a ke meje ke tamhudze nikoze chikavoni hau nin thor vorzo ke krilamona anye koki putu shutuo uke penyofe ke dinu su tsivorli kamoche amhakipuri nikoze hau tsalali loketala sita Schipo te hiu chupili di ke Thejasenuo dishe niko hau pili di ke zakriliche ke krilamona anyeko ki putu sotuo uke penyo feke divorli ke moche ji yawinu anyeko ze kubezu hau kresali loketala sisa Schipo nyakradau chupili di sidi ke Thejasenuo jiu su bichili di kapie uko tsadishe
hauha nikola kakese amuzo niko arakratule ketula hautsuchi sisa susutui uko matsukili she bote hiuri chipili di she te hi hauha ri nikolanu pekrukese ajiu la ditsi di kokilie kasauzowe siri hare atesake tu jiu mizugi azebazo siro temi nyu reliwe pezeperie chutu di repiketuo kemiechuzotuo deri po tesake tu temi uwe chilitie sida Kechakechü Kekhriesanuo kemasanya pu apu Jehovah nyo Jesu Krista lamo tu ketshe heko kitusi heko mbiefetu de heko kedibu se mozunu vorta heko kelu chekasapie ntsukesasheku yipu heko mapu risedi mozunu kevor bamowe no Calvary ginu njepe krukese ntsumbo nipu hekolanu ke mejekese tie nipu mejekolanu hekobunu nguke meje ke lakili muliete ke krikamasanyi pu nyubu heko ke pumako heko pusutsekese heko rakelie nipu mpejiwe nzapu zayimu tetsete rufakili chilichi ke krinyipu apu Jehovah no hekobu non ke di che vakinyu lavor ke moche no heko ngumeje ke sahako har kratule ke tula nipu Jesu Krista heko lash ke sa kra he hau hie ke pekrotunudi heko kipusa nipu no ngumeje di che do bavdo hanuzo shiri heko mipu ke tsa crosachi heko ke pumamiwe no heko ngumeje somoto libro ye nipu heke pumanunu hahatsumukriwadi Mozunu jo muge tsashiri nipu jo mututumu nongu mejedi he nipu puketsa retsa Khriesodi hekobu nipu dieto mesadi mozunu vorliche ke jova kasa nguke mejesu filie nguliedi jedo nipu kerkra he haunu ke pekroketsuginu ke peleke lunu tu sasakelie ke krungu ke mejeta dasedi heko tsasuchi Jesus on apu Jehovah ki hemejemelo muchayawe. Amen. Zulu fke momie. Kerka he haunu ke pekroli lo. Chiki uza ke hu keke bamie. Zulu ke hu keke bamie. Kerka he haunu ke pekroli lo. Nyugo hau lebali nu se nyugo kichasuya.
우리 그다음이고 예반누 그 차츠발리에 오고 그때 그제 그만 다디 좀 그래도
무초리에 깨먹어 빨리로 니거지 해설비 벨군이기 기띠에 예 무초리면 거고 깨먹어 밤에 Nuolhoutsüphrü uke penyofe Pfhe di bichipie ugotsese hauha tiginu keker nyakradauzo Liezietsu hauha amuzo seshepo Thejasenuo tsupili jasa dikapie ugotsese tehie hauhari nyekolanu krukepar ajiu la ditsidi kokelie Kechakechü Nuolhou Kephrü Zhapu Kire Thekha Tsali Kekhriesanuo puapu Jehovah New Jesu Christaginu Ditsidi kokelie Kelhousezhüü hikotse hikobu nyototse Benyo Whuorie genze
me holy gen zikete renuli gen zikete ke krilamu noe me sathor mu yego ke phumami ke tsalairu neri nyu Jesu Christa bu Calvary ginu yego pusu chakasala tie yego bu nyo totsadi muzunu Whuorie te yego bu nze motsu mferne mfesi munyepu kunyete leka chache mpikinu nze didu tagetu no chakra kesebi yego tsakasa kepele shedze kemera kola ke Thejasenuo ziyawe no nyepu yego jado mizunu kepekrokeli tui yego bu yego kepele unu susali yego bu no forka moche Zhapu ke vimetsadi ke hurapo tu zoshiri hatom hatsa ke hupo tu zoshiri kepele jor lisedi ludi krolie jalie dinyepu zatsake me yetu kelie muke me je thajapi yego tsuchi Jisuzana apu Jehovah ki Yhome jemelo muchayawe. Amen. Uko Bazhakese Thekha Tsali Khriesarüü hesoru ho sepe nipu Thejasenuo dio puti khabe Tsali Krüta tsase
uko ki Kechakechü ko kihu ki Kechakechü hudo ki Kechakechü hanto chino nye pele kese kimhe vor nye pu Zhapu kese pete mulerdi nye banu badi kese kere nye pu resho ke ba pete ke pejese pe sisaya te hiu mu nye kradao kinyo se kiti kinu vo kitumye ke hu ke khashe share ye thogo bu ki pilinu ke tsese pe sisaya uko pete kese metse ke tsatsle dio Nipu die urtse kile kose, nipu ze kerüsuo sidi ke hubu tsi kile tsudo. Diekepu to ke bar no to Kechakechü, Diekepu ke bar to ma ke ho ke tsudi nipu hubu no juno le nze nipu ke se ke mo ke la por ke Thejasenuo. No puti ke vi bar to ma ke ho ke mo tsudi. Nipu hubu ke ze ko di tsudi no na sho nipu ke Thejasenuo ni ke la ko la de ke Kekhriesanuo. No Kechakechü ke kwa ke tsase nipu no Zhapu ke tsake no ye ma po Whuorie no nipu no Bazhakese ke masite no Zhapu so ko masite nipu Kekhriesanuo ke Kephrü ke Miali ke sedi no so sedi de ke Kechakechü ke sabani ke no ke Krüta nipu no tsetse nipu no Liezietsu no mio figlio che te che se si dopo ne lascio di non che prima non che la che dopo no che giova che le che già un po' che se che Kekhriesanuo che se no ne può con la dice deve non possedere ne può che già si no tu che sono ne può che già possedere ne può che non si che non può troppo memoria che non è Khriezosielie. Nipu Gesù Christa kinu ke par mu ke mejio u ke penyo fo ke krio mu ke me sara fo kroto bu u ko pe te se bakilio tsuche amen.